Malungil kapsingil merkamiwar at belan mo sumilo mes oreng setel mo meseringia meang al ais. El al kapsingin di nga kaltang le alay na nga rin at tilibel at sungul mong mo dekal sabi etel makari el al kapsingay. Di nga tial nga rin may gagita igil meang al ais nga rin irabelwad al pokpas kamiru el al time. Selkot tal meang al ais tial mlomrek al news ra meang al ais sa gyul tabatil wa sa president tamlo considera igil recommendations ra attorney general ma vice president emlo pardon ringgel Mr. Kalinggo kang its. Toltirak la ay se mlame aba bilingil la Vice President ma Attorney General. May gagida igel ba bilingil el mlera TMC elo ay selwa se sel pardon ra President ra mga sawal mura Kalinggo kang its. Away ablel telkibel awana ra igel kukul taswela Vice President ma Attorney General. Toltirak raba bilingela Vice President Arnold Oilo almura President tel date terengia October 19 ra 2018 ang malako ra President telwasea toltirak lersel palasira administration ra President ra mga sawal zero tolerance on drug related cases ang mo to orase o tiaw da swelwa sing dia kalumrang luasing girela pardon almura Mr. Kalinggo kang itch. Tirakal dol tirakra o sisul ay sulkuk pabilingela Attorney General. Et tiang amlora memorandum amlora Vice President Arnold Oilo en guk malgoel wase dol tirakra tiay del babir ang ay sul wase ngaringi abebi raul en waya lakalumral wase ngalava girel mongusel pardon ra President. Mandire kalmlod or OCC will zero tolerance policy ra administration ra president ra mga saw. Dire kal tial babilingel Attorney General awlu ay selwase tial case ra Mr. Kalinggo kang its maldir kam lomrek. Mga umral wase pardon akalil sal malmred. Dire kal sel babilingel Attorney General and dire kal ay selwase ngungil consider Sel Cook babilingel acting chairman ra Palau Election Commission el Aldrin Talay el luluay selwaseng gal petitioner el soal malarat tial presidential pardon amle dishonest sel el form ra Palau Election Commission el questions for candidates form ngay gidel petitioner amle indicator tial form el wasen dia kan dir ka katal convicted ra a felony adol tirakla ay setya yaway al lakal klamrang lang kay kidel mle i-convicted ra possession ra methamphetamine maluweng ice mang tol tirakra ay ay kay kidel tablol babier el babilengel Attorney General madirek el babilengel Vice President Oilo away alam lakal support tersel action ra President el mo pardon ra Mr. Kalinggo kang its. Di ko tol mlar office ra president tawluay selwaseng mlo ol tirak lersel recommendation ra parole board di ra mlo tirak ra recommendation ra Governor Abilio Temismul emlo bo giway gigid tablo letter of recommendations emlo pardon ra Mr. Kalinggo kang its di ra telang tingil sel ice yang kay kidel Mr. Kalinggo kang its sa murtel mura olvira blura bliol secure tira December el al rak seya traw ulang ulangitra pardon ra president ma TMC aswal mom kataklil wa seya tiay kidel tigingel pardon ra Mr. Kalinggo kang its president tadimlol tirak ra recommendation ra parole board the medical recommendation ra Governor Abilio Nding way ablol iti sel cook recommendation ra Attorney General ma Minister ringil Minister of Justice el Arnold Oilo emlo pardon ra Mr. Kalinggo kang its despite try gay gidel tablol recommendation ma palasira administration ringil zero tolerance on drug related cases. Tara meang al ay sa cook isela ni Canor Gates ndiri kal tukura ay sel mlamo rod ang irabalo belaw Mr. Nicanor Gates mle guilty mlo makatukol guilty ra jury verdict tercera August 16, 2018 adol tirak raba pilingel Justice el oldiais ngiray galaw
el tilob dra November 14, 2018, mle acquitted of conspiracy to traffic methamphetamine maluweng ice. Toltirak ra ice en kaiki del Mr. Nicanor Gates, amlarabulurang bar de mle centra package el mirablur belao el mlarangi ay kaiki del maknit del car. Mang sira August 16, 2018, ya jury amlo matigiringi il guilty. Ending mlarangi ya kukpebi rab es el evidence, ma adralla aringi amlo file ra motion of acquittance, manglo maoit sel lultutak mlorangi el gire la tokoira a conspiracy to traffic methamphetamine. Et kaiki del babil ngela justice all the ice ngiray galaw at tilob dra November 14 el arra ka mangwaya abol mooy title charges el mlora Mr. Nicanor Gates. Baby ra media outlets ra blur belaw amlomlas malmalara comment ra Attorney General and dimlodiakal sabiir el mlodiakal sabiil comment le refuse el comment. Kada ngar osisul guk iselabli la bulis se mangarangiar telolm el BS el bulis el mlong maya other sira November tamlo swear in el sira November 23 tirkaki del telol mal bulis ang arangia ikluk maui el mlora division of patrol mawa the sebalt el direk el mlora division of patrol Mirna Palo el mlora division of patrol Mapuana Paulis el mlora division of correction Riang Yosino el mlora division of correction ma Castro Stanley mlora division of fire and rescue direk kalda LLC ngarangia kuk PSL mlo adala immigration rablur belaw ma Mr. Derek Solang amlo blol swear in ringir sira November 14 el motara PSL immigration officer TMC ngutel te congratulated tirkay del PSL police ma immigration officer el rablur belaw kadukuk mara isela blila police semera isela Ministry of Finance madol tirak ra ay se el al FY 2018 fiscal year 2018 esel projected el revenue collection ra blur belaw sel wayal blelul das wal waset klungel audo del belaw amo korkaringira el al fiscal year 2018 lengosong ser al basent madol tirak ra ay sen beto kay gel uleng mlorio kay del projected del revenue dol tirak la ay se silwaya blel gire la blur belaw el collector ngi amle 91,526,514 se amle the swivel waset ya bodongur el al fiscal year 2018 ending mlerio maselwaya blol sabi edel ngu hamle 89,250,541 ang mlerio ra 8% and didol tirak la ice ang telgibel ngarba bersel arangale la revenue belaw ang ilura compared to last year 2017 o sisul ice kada gukmera FIB tial Foreign Investment Board ang arangia total of $50,000 el fine el blolol top del mura patokol shoba era blur belaw dol tirak ra ice tirakay del patokol shoba era blur belaw el waya la lol tirak la lula teletele la shoba era blur belaw amo uli ay kay del blal sel mortir amla mo huldakya la $50,000 patokol makikare el shoba ya tokubet saro tokunirwa bed and breakfast del island unlicensed material retail el makikare el stoang la lol tirak la lula shoba era blur belaw au ulmang maarangi kay del blals el mortir dol tirak ra isel ngel adra lara FIB was en diagal sorry lo malsra ra mara adra shobay ending giri el lol tirak la lula blur belaw mandiaka blals el mortir kadukuk mera isel blur belaw etial mlomregal mablura Taiwan etial mlomregal Meang al Aisa gyul tabdil wa se President Rablur Belaw ma First Lady ma delegation ringi amlo Rablura Taiwan al official visit
tamlong yemlo omesra president ra balura Taiwan direk mlo visita bebira basyo ya dol tirak la ay sing mlarangia banquet sel presidential palace ra balura Taiwan sira November 12 al sel kay kita el banquet ya presidenta mlo do ore affirm sel dolongale la balura ma balura Taiwan mlagoy wase habelaw mo umalmol malo langaseo support ra balura Taiwan sel kuk rungule la balura Taiwan mo part ra United Nations tokodol tirakra ay siya tiging la presidenta wase ngumral wase balura Taiwan agirel mo part ra kay kidel aldale la balura balulad leng ngumral wase kloa sa irel offer ngil mira arangale la balulad ma dol tirakra ay siya belaw at traigel makasay in fact en traigel 6 el balura Pacific el ngaringia diplomatic relationship ringilo bengela balura Taiwan ya igel batokol balura taheyo la mo alara klol balura sina katukuk ngarse emalmol mra Meang al ay sa makata hukmira isela Ministry of Finance el direct dol tirakra ay sing mlatabdia babilingel logiwa Minister of Finance el elbu el sadang el mura Asian Development Bank el olengit terengil wase labol reviewers el power purchase agreement el blal el saying ringi abalur belao lo bangela NG el gombalira France dol tirakra ay sing senators tabdia babilingir el mura president el lolengit el madirek el Minister of Finance lolengit el wasea ADB bol review say kitel agreement el belaw amla sois bra alsel kidam dengel waseng senator sa pato kay kelway al concern tir el ngara alsel kay kitel contract el blal endorser ngiya obisra president madirek el House of Delegates endi dol tirakra lula blur belaw ya Senate agirel mo approve ay kay gidel major contracts el belur belaw mo so isbra al sel endi maldir ka klowa raw ringer tir el girel kay gidel agreement ma dol tirakra ay siya senators o langit el waseng girel third party el independent el mo review kay gidel agreement ra abelur belaw endi dol tirakra huktiging la presidente wase recommend review ra ADB dia kabol reli ablur belal mo ko ngay mal uben dia kal ngay hindi mo lol taigel ngara alsela taigel contract in el viable comparative analysis ar senator sa mo mesayge kuk mo decide el waset mo ko ngay mal uben dia kabol ngay taigel agreement el goleringia momrura balur belaw ma 45% ra tengkiringi mo mangail ra solar energy by the year 2025 katukuk nga ra ikay kital isela klol kabelmente mera isela state government ma selkotel isela state government kuk isel klol el project el morangirang Meang ra baluray milig el tial project amo contain hotel tower, mountain villas, mga bungalows, mga artificial beach, mga marina. Tiang amo cover 45,293 square meters of land ra balura Meang ra mili kamadire kal 125,000 square meters ra daw. Ya dol tirak la ay sel EQPB hamalko el mortiay del Gombali el soal mo humruray kay del Shobara Bluray Miligel waseng girul fulfill el environmental impact assessment el required del girel tial proposed el malclol project kabukuk ngartiay del isela proposed el hotel projects el moringira Bluray Miligel mera isela Blura ngar along Masira November 10 en bukor ngara 17 adra Blura ngar along hamlot magi ra public hearing opposer sel proposed sand mining project el morangira belurang along era dalong lelas along state government ma RAM corporation dol tirak ra ay set yai del
sand mining project tablel saying ringi former governor Brani Salvador sera 2017 endi mula sa saying contract tending nga eungela consideration ra EQPB madol tirak ra ay se el seltia gid el public hearing el ngatmok ringi adra EQPB ya betok el adra blur ngar along amal mlongil madangaliti ay gid el project mlom dangi ay gel environmental impact ringi mang betok tirak ay gid el adal in fact teng tirker roku el mlom ngat atu el mlark ay gid el public hearing amloway al opposer ay gid el sand mining project. Dol tirak ra ay sing mlasay nga contract tendi EQPB ang aringi KCL el mo turn down mal ubeng waya loko tirti ay gidel contract al sukumang mesang luaseng mal kloa impact ringil mora environment travel ngar along ese gidya wayal petokol adra ngar along oreng ringil wasa EQPB polesa se gidya Hindi dol tirak ra ay sing maldi moyor ra EQPB ilang segi del agreement ra lamkat mokla el gire la sand mining project del moringi ra belura ngar along. Kaduk ngar se mira ise la belura ngayaura. Matial mlomre kal Sunday ra meang al isa gilul top da ikel unofficial results el waya lamlakalul dakra ikel absentee ballots. Hindi elang mlami ikel absentee votes el mlaray krel belaul May en batoka tilob dan dindim le 18 ring yame madol tirak ra ay sengel wayable leader sel senkyo ra blura ngayaur el kenos ke Suzuki ara ige out ara igel 18 el absentee votes en ilaya 12 ringi madol tirak ra ay seng sel lildi sela senkyo mloringi amlamo 77 mangwayal 21 na difference ringi mengel next ringi el Warren Fukuichi el 56 sa Senkyol Mloringi madomes en Kenoske Suzuki amobe es el governor Ablura ngayaur tirigel tira milngil tel modal olvira Ablura ngayaur el teim ang aringia Leon Gulibert Audrey Rafael Arnold Asao William Moses Machin Larsen Ablura ngayaur ngel mo governor adi malay erurak esel volmer erurak yetel mutel mosen kyol mo militra mo esel governor retirar atra belura ngayaura kuktara meangal ais esel PNSP la concluder self false scholarship outreach tial Palau National Scholarship Board amra legal bekl high school rabelur belal o aisa isela kel scholarship mate alra a school el mor tirkel ngalgra high school rablur belaw madol tirak la ay sem lamo sabir el moraigal bekl high school rablur belaw esel guklame aigel PSL scholarship malubeng scholarship el guk mo muulat temel lamo sabir el apply tial mirak etel mo aisra ngalgra school to kunit tirkel ngalgra high school aigel guk ngarengil isela te alra school guk ngara isela PNSP emera isela Palau High School. Tol tirak ra ay si el Sunday mlomre ka PTA meeting ra PTA meeting ra Palau High School. Ya dol tirak ra ay si ang mlarengia tokol tilob der sel PTA meeting el was out of 120 trikel start malu maderengel el students ra Palau High School seniors 120 some students el seniors ra pala high school en 65 tir malubeng clora tedob tir more than 50% tir a failing wayala fail ay gay del class tir ya dol tirak la ay sel tilob der sel PTA meeting en ay sel wasen dia kadil failing tadire el project del model graduate mo mangarengi graduation ra pala high school ra kluguk en clora tedob tira model graduate madol tirak la ay seng TMC amlo o mesertiang milveswil waseng moringia tarasiol bol invite ra ar adra pala high school el membolo ay sera kuk isel tiay del tokol mladuba endir el alsil seng telgibel dir roy da temela graduation ra pala high school
Mangkadawring alwasing ngarangiya hati alira ng alkra school, mar sensei, mar parents el motmak ma oreor mang mosab irtir kay kit el more than 50% ng alkra school el failing el mo pas a class tire mo tiyak el project del tiyak el graduate sil temela maral mel graduation ra pala high school masedi tara ais emongi ra kumakay el TMC amo malasam el malayra o the sweeter tirkel kukong ara tial di imol public high school kidra Palau. Tara Meang al aisa kuk isela Veterans Day el tirkel tial mlomre kal Sunday agilu aisel wasing ngarangiya Veterans Day masira November 11 ang mlarangiya celebration tial Veterans Day ra Kurorside ma tirkel veterans el le join ra US Army ma US Marines sa Michael baby ra branch ra US military am lo sab ilmot magi celebrate tial Veterans Day ngiya batukal other vela wa veterans tiay del US military sel ngiya mo ulabong al ice ra ila al Sunday ang 45 el patients mo who receive a gifts sel el PPUC Giving Back Project. Tial project taloru ringi PPUC namu ringi telara kaloru ringi tial program ra PPUC ospe aikel point sertir ra surang el selbolom araklalo et ernay del point rastoang tola bay del point solom araklalo e ku give back el mura community temo holding rar 45 al adal to luriol lo bangela hospital ma ministry ra health al mais Roberts lo madang al treat kay del el patients al trikel homebound tirkal al adra PUC adol tirakra ay se tamlo visit trikel adam tamlo madang el mungra lo uspe el wire wa pampers ma wipes uspe ay kay del points ra laklalo ra PPUC el selbolom araklal with na points el mo smig ay kay kitel klakadal le mo o visit el kay kitel adadal homebound del ding arablu el partner kay kitel PPUC Giving Back Project masegi dia mo labong al ice no sab el malmera el al Sunday ya ay samrael msel ku maral mel Sunday kimluk tel melo lapab es komal masulang